Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kulit sebun, hiburan kipai bak, kipai jupai yau khobor Antor News. Mentah kesengi, ke yang darbar thoan jong gejala kelap pelong ya ke darbar senrai. Ya kalau sedang mentasi kenai terik, kata darbar senrai. Lah yu ibu nak kalian ngasal ke MDA kelawan ra ya ke kaifat inquiry lah ni ke kenun tokit halau kejiak jong buat ceris sambil thank you. Hak ba lah yu ibu bun kipai bak, wala kami lenti wala thang ban iya kata kaipot ke bak kuno handai ke belengok ba mentah kesengi kini ke kaipot ke balawan ra da ke sarkar MDA hapok kian wartawan cam ladon ke jingatai ni ke jingatir hapok kata kiing handai la su sampai ba kat ki bayo kini ke kaipot lapen i ba bun ki kaipot ki ba bala penjak da kini sarkar tiup dena kadau ayu yoi kum ka kerteng ki bodan ti ban penyap juga buat ciris kumya ki hek pulit buat setiap kesingkat lai tadi jong sunam arjar arpui ni ba macam la tersat kani kokot bat lai iru bakai kemudian halandat jong kani ka sarkar wamla men pensisa ya kidak kitchen ya kenti ya kita ki break bodan kiti mentah kepeksa hak umdom ya upai ba dai nyemtip kai konca kini kisingi bersawan nasim kong sibar kandang ya kani ke darbar senrai bat hang ni ngin pen iba ki kendun jong ki sembalang bat kabri beri nyotrap kilon bentur sakmat ban perta ban dawan sarkar hakaba kila pesang ban wandrung sepo aka assembly handrai semla sak su iki wala sak khang no dik pulit wadda kilayo ay kapas tum tanginya pai kendiat ya kajingkren jong kini ki rangba bat kini ngalam jong kabri nyotrap kubli sibun Kamu tu, isu ni siapa? Isu nak lihat jogi legislator. Mana isu ini?
Kaya benar selendang. Ha? Kamu kihek gini ya bani tigi nok isu di pas. Nok nak long belum. Apa ini next kali ya? Coba pelai. Tama, kumpulong ni nang leh juga super YouTube. Kalau kita ni berikan mau nado pa NCMT leng ba kanika Commission Weekly Human Rights Commission. Kadai leng ba kajing yang menjur lang bakayen ni saya pun. Hajik sya ngi dawa dah kawai insya. Ban loket di kanika kun releng ba kajing menjur lang kayeng ngilang. Yang menjur bat palak he dau justice di baik-baik. Di mentahi kumpulong ini ab yang ulang bat ka ini ya rekat kayen kumang ilo. Aduh, kasin berikong bagi yarkat kayen. Sementara ini yarkat kayen andre. Masuk ban ulpa kirai ke bakam ingin sesiam andang ila syong ka meeting ke jongi. Bat lesi sai kei ke ba ngin sale persya yang ada ke sarkar ke ba kedup lesi kinu priya priu bat penstom yaki ko ba klei imba yakino hikai ke badawai ko penstom na pa syong surang yaki midemi bat kum terter dengi kumbang ngi ong lalu peningkong ba ni penrem yang nika sarkar MD dingin mo aban let pek kumanda segi mo konran uang ba ngan sakol explanation na highway perkenika diksha peniam call explanation ni kulit apabila ada tip bagi kulit peniam boleh man call explanation yang iki hagi syal ada baju sim kam nak dah iki herem ta haban call explanation yang iki kani kalau thamulah ni kamkan denak le jongi idawa bagi ke fast track court kedeban ya kedeban sim kam no bar hagajo ko por kani ngi suba bakadon ke ka konspirasi nani ke jisla kuat hapdeng jogi di kabinet rang tiki minister namar ngi dang kemau hak tu ko por when ki minister ubala step down herai let's say within an hour let's say lapro ulas kiu biang hatu ke kan kani kadon ke ka ba nak le jongi hi ko ka sur brinyu trap ngimla pedang dalile ru kan but kajing ya let's say menemo ngasku ngi keren syai bangin namla pedang dalile ru ngatrai ngilayo ngidak syok mentangi pat study lo kidan sibun hak ni report ya ka bau deputy siam hak terus ngi bagi kedu pangi santrek jong raga suang ba even a comma will not miss one kehendrai habangi pages ngilai ba ya kan report kiladon kibenta ya kabala wengno ya ka kerteng jong kita kibril lesen ado investigation officer kulit dan kita giban rekti ya kajing tombor ya kajing em jong ulit chester kim step lagi witness kim dan baik kumini kiladon blank ni kibapun di pages la pendam bat kalayat lang bat kami ha baik kumini the commission also someone dash of I of PSKS dash non baik kumini ro kibapun lamis lot ang ni jadi terdau nak yang jonging keren saya ba nginom la badang yang di kakai fat di kabenda kabar ngisung thamula mo ngilayo orang limbaki parlok social media mana kelas sen changi di tho spang kenika jingjia mo penyap mo bomiu brio kenika jingjia kabomot ilet ba cheris feel thank you namar ba lapendan kam da kabor lingba ka jingle lemo ka excessive use of powers due to thoughtless and excessive use of power hana ba lakum penyam yau ba cheris feel thank you lingba kata tactical team kapanikong di hang tu ngi isu ba nak liang jong ka government lingba konrat mo ko ba sa call explanation you kau kulit ni ya kita kan hon jong ka tactical team one dinah liang jong ngi penpau ba ngim sungui hap hak ji sha ba pilalam hari lai yo sngau ba utang master A master B udan tiban penyam hon te ngi ngim dan ka sentur hang po assembly kini ki para MLA ka kitu ki 36 ngakren karpangi 36 ki MLA na po rilog khasi jen ka kini kan hadin ba pilayo ya kini ka kai phan let ban study tikna haye let's say mapi pidan that voice ban race of house ngi dei ki breu shabar jeng house tingi kedu ya kini bas ngubah ban lei ha kini ki sngi pas shong session
ini le kata kedeka hang pedang le si jong ka sur jong bring juga santrik jong prai beladap ngila le ho ka kedop sekretariat bat ngilayo bandrong balik kedok ban dipisian la kular ini ski ba ya kedeka kai phat lani ketika inquiry report jong ketika dekat jubor kecing jong pak cheris thank you on quite or play and suddenly ha first day of session ka bomod ha kedeka ski khandai trek jong September arjat wa te ngin nom la kham dap haiden ya kacing keren jong new siam ha away Kalampung ya election ka jong u lani kacing ya keren sanyi masima pemulai uang ba kipat ba ngi penbiej malakas sansdam ngi penbiej ki biej yangi bat ngi wan biang kapor te kani ngi shimba yo lesi hakasantrik jong uni upnai beladap ka jingkren ka jong u yangi yo di bas penbiej di terdau ngi wan nakal yang jong kasul berinyu trap banwan hang ni harikat kini plakat sebangin remind ya porok kita ki legislator khamtam na pok berinyu trap jongi ba kide ben pikna ban le ha for the house agri first session des ngukman ban OEP shumla ban penbej namar ngiru ngim degi bru kopej kumbang lami raduk ka dewan hadok menta nginang yai pat triang ye kataka hong lani kataka jing angdur ka jongi justice for late cheers thank you demda ski le sing lawan ong ba kade ka jing job ye ka bang layo ban yo sngo ba ye kata ka inquiry report la plat la ne la le ha po ka first day jong ka session atom session mentang te ha ka bat ka report naglen kini kalau ka jingdawa ke jongi te ha ipat ne kadang don ke jingburi kamdan jingburi syur namang ilalap ba ulah keren chai ba ulah pen dan kam namar ba excessive use of force te ha ka jo ka por naglen jongi ngi percaya tak jingkol explanation biang apa dia buat cases bat ka ba nak leng jongi ngi dawa ba ka first track court ka depan kle no lane bat depan chimti no apa dia buat case shu ngak ban ong ye pi apa dia buat ni jingjia mo ngila dawa let's say lakap slam te ki paralot MLA ki badan hang ni nginam la ban len nado bangi pasoi ya tu kasih isu campaign gitu jongi kiladon ki ba ong bangin saris kini isu tinggal kwa ban ong ban kerensai bakum ka jat ban riu ngilangnya baning ngilat han ban yo slow ya ka jinglet don bor dong thombor jong ki briu jong ga an ngi i balada le ubriu u lesi u kan hun seng balang sho lane kulit ki bari par personam jongi ngi hang ni ngim shoma opos la ngim percaya pi baru ki kulit nomor dal ki kulit ki wa dari ki basir ngi percaya mentai ki kulit nya breu ya ki tan suloi jong kinong patan te lada ngi pai pat cek tu jingjang lada ngi kacang dien ngi nong la ban len bau ba chire sude ku breu badan pak teng kamet ka papang bista let easy let's say ban kam yu naka kamera shongkai ne kamera thya kam yu lada ki suba lani u PE bu udon i kam sri hang nang tai hare ke jingle jong pi sitang miet ne hastap sunya arai begin step kalong ke ke bala kala dikap pre-plan jong ni ka sarkar MBA ting suban ong ba nak leng jong subri neutral ni suban send message ru wat yakini ki parlok ki barang dan chabar lani ki ban sawan ni haban pek bah ya ke jinglong jong go ni nom la ban tip menta khot saya tak pistol hari halendat yo jak majang yo ba cheres keno yo breu ubadan tak kidis problem ubadan ang mat jan keno bun ulik bu bom kimutur kat ke age ke jong e te khamtam li le kap no kidi ki young age lese ki bilang wan te lese uni lese ude udak jing mensau ladang ngim la ba ban le e percaya sarkar ni habalong alert habalong husyar yang ni ke sarkar amar ngi sudho ba yaki ka mensim ejri jongnu sama jongnu nolong kebe kini ko sarkar hi kaile ban tham tenang leng jongi ni penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat lani legislator ma lada PUE ya ka kai phat la please mene kalong kum to suba raise kini ki issue
hakiway pat ki session lani hakiway pat kisgi ki ban salon ko ba EFP ki paralong MLA ki badang sngo o pidina ka juk dok snam pat ngi lani pidang sngo persya ya ka jik sha khat jubor jik sha thombor jong kwe pat ki parlo snam ken ma mom phiru pidi ka juk dok snam jong ngi te ken ma la da ki sngo khia ka ne shim issue lani ra no hakini iwe pat kisgi ki ban salon ban debate ya ka ne ka jingjia ka bola jia hapo ka bring new trap jengi hang dei ko sno mulai